ustadz yang ahli. Benar tidak kata-kata Google ini? Karena Google itu dikarang oleh orang-orang yang banyak. Muslim yang patuh kepada Allah, Muslim Sunni, Muslim Syiah, Muslim apa saja. Maka kita harus bertanya kepada ulama-ulama yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, berselawat kepada Allah. Berselawatlah pada waktu mau tidur, berselawat supaya nanti Rasulullah bisa bersama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda hirahu ala dini kullih arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallahu ahkamul hakimin wa asdaqul qailin wa arhamur rahimin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqu